Haurakat ok kereng arong along tama kitab kilong tama kitab Karbi ang Autonomous Council apan kapajir. Langbuku picnic spot langsung along tourism asai campaign kikim keranga food bridge Karbi ang Autonomous Council speaker long kitimung lapen iam lunsing teron atumari teng pen kangpu. Lapen ar muciceng padupen Karbi ang long along ta wall heading day talong dun. Kardom prime time birta thandang nilisarim tiso non birtang ton penarji kha Karbi anglong Hauraghat subdivision angkang ako simbon do upuki uthot okereng along tama kitab ke long pen laswalam ahok puke chekok lilo laswaning kan arkoi inkoi rake thomarni okereng along ke long tama kitab there ki thom arni Karbi anglong Autonomous Council ari deng pachir pontang lo okereng ni hang ti arong ameka romen rong pi rupam terang bidasing rong pi premen rong pi lapen rakesh rong pi atum pining ar ko ingkoi rake thomar ni kelong tam kitab there ke thomar ni Karbi anglong Autonomous Council si ham tuliram rong hangari deng pi pajir si district museum along palan pontoi alang li tama kitab kelong bang pho phan suri ket ke batang ka pajir lapen ako ku hormuki ri kelong atuma phan lak isia tangka council pen pg puta cem rong hang pen pacetak जिलाते आइसो मिटाई आपते ini বস্তু ডিসেবল কইছে আর এইটো বস্তু আমাৰ কেরিং রংপিগাঁও রাইজে পাইছে মাছনি পাইছে পুকুরি খান্দুতে হেতু বস্তু পাইছে এদের বড় যদি পায় এনে ধৰণৰ যেটো নেকি এইটো বস্তু এটা আছে এইবিলাকৰ বস্তু যদি পায় তেনে আমাৰ কাৰ্বিংৰ সংস্কৃতি যদি অন কৰে এনওয়ার করে তাহলে আমি জুনে পাক তাতে আমি কার্বন অটোনমাস কনসেপ্ট পুরস্কার হিসাবে 1 লাখ আমি এনে ধরনের বস্তু যদি কোনো মাঝে পাই Secretariat Akimi Auditorium Hall along kapadu tama kitab ke deng amay along Deputy Chairman Rite Singh hi EM atum Mongol Singh Timung Amor Singh Tiso Pradip Rongpi MD Phukan Pen Chenglok MSc atum Anparta Council Sai Phu ki the atum Chetongdun Ladakh Chini ji aphan chithan mi laso tama kitab troxy kalite ke bakai malom pusi muntidam tama kitab along ke togalam lang thek mate porhe thek pulute penang an apur ki mu alam klangji pusi ke thek dingatum bachini long ekon nasi long ko dakat mari potan kosot Numbering koi raisi Borjan Constituency ka parlu langboku picnic spot alang sunalong tourism masai campaign SOPD ningkan surihinga kesirkep lapen ingkoi aningkana bahapen kideng pon food bridge Karbi anglong Autonomous Council em lunsing teron lapen Karbi anglong Autonomous Council speaker long kitimung atumari dengpen thereni phai ki thomar ni ada por phai kre si ra chitti ma por malam kangpu pona birta kat news asa hemalong birta nang pale Karbi anglong Autonomous Council em lunsing teron tourism asai kem kelang chari ar pudeng do pupen Karbi anglong arlo tourism mahin kapache thang lapen kapache thurji phan do de sang se pen sai klem pon lo lason si pini numbering koi raisi Borjan Constituency kapar lo langboku picnic spot alang sunalong an rada tum joy kipen ke langdam long jia phan ki thir thip adolong mati food bridge ingpu pon lo ami jumi ka do be kangpu lo dei lapen laso adi malong ason ason kenang soda hem lapen barpi barsu kachitia hem hai hui kikim kerang pon thujia phanta Karbi anglong Autonomous Council em lunsing terona hin pen lam chakchi pitekang anparta kadok Ladakh ke dua hawar arada tum kijui kelang lapen kevang erat atuma phan kapasik sak dunde det pen mesen pen ke deng dun pa meji phan chunyang ripado langku alang ka jurong seda dim bang plut bang ke ni dede penang mo tunda kasini langka jurong seda dim bang thelong abang ke komsong seda no dorong dolo pini pulong lo ningarong pa la sonta mo het la chairman ke po sonta se
ratum kasitu ratum kasirap la subang kenang sot jong si kasirap abi ponte inuet tem her jatuan ke Rada tum chojor cholang dun pen thedung isi kereng avar saya phan longpo puta Karbi Autonomous Council EM lun sing teron pen kang pu amai long lam thejai pini kang pu amai long aluhi sar pu aman pen Karbi Autonomous Council EM lun sing teron Karbi Autonomous Council Speaker long kitimung manpeng aluhi manpeng pen chetong dun PWD Board Chairman Trisi Rongphar Tourism Asai Kam Deputy Director Mirjeng Rongphar lapen danglok penang an kithe ding tum rong ara tum chetong dun ringti ar muchejeng ajai mek ding si Karbi long ta there ke thomar ni wall hearing day mate somindar no karjulongar ni talondun somindar adang wall hearing day katalon asonsi Karbi Anglong District Health Society penta there ke thomar ni ar muchejeng ma pen cherok to ajai mek BC wall hearing day talondun Laso Apartment Difu A&M Nursing Center pen Difu rong sopi head post office atawar an ar muchejeng kongwaidam ar muchejeng along A&M nurse Asha lapen okpran klembang atum wall hearing day talon korok no arjulong le pulote Dr. Aphan chipaklang nangji pu slogan taramsi Difu rong sopi along cherok tok ang tong pado ar muchejeng jutko kapit Difu A&M Training Center along no kachelang kemesen nangji oputhak cherok tok amai tapado okpran asai kam joint director kareng rong pipi chetong dunsi no kang thonga ke sopen kachingrai thekji aphan ki ong kong mate oso hek ahut Dr. Aphan no paklang nangji pusi alang liningji headphone chikupen no kang thonga ke so bat bomlo lasi headphone rim redet si kemi puta Dr. rong pipi ningji Dr. SK Das pen no kang thonga ke so pen kachingrai thekji aphan kachetong ok pran klembang atuma phan se KPC Khanpare Nomati Constituency BJP MI pen dena rong along theri ke thomar ni mondol klembang phu amai padu pusing il tumalong birtanang pale Nomati Constituency mondol BJP MI phu jaiti timung chepahem phu pen kapadu mondol klembang phu amai along Nomati mondol kaparlo ingkoi ratrok aru ari mamai atum chetong dun Denarong irrigation IB along kapado song amai along songja journal ronghang orson rongpi prodip ingti dilip match pen chenglok penang al song along ar puke do bang phual bang phi tum chitong nun non malom so por phan bidihina mu phan birtang ton ponsenang Unisex Salon kichengsi sopinsu lapen soar loapan kipamada dim Karbi risonim so rong aje nang kilia pora good Unisex Salon ahin pen nang wan pilo isi warsai kime laki hair straightening 2199 hair smoothing 3299 hair rebonding 4299 lapen keratin 4299 ador pen longpon igji Apor kimi warsai kimi nang litum cemat mepit duni lasi labang so warsai kimi ahut nang litum teng ni pin pen ali cuan dun ikha ning cipa bibi pin pen humri dam non lapen nang litum kemesen nang tek longpon igji adin laki rong parpi rong berot iron bridge dung Difu Karbi Anglong kachini le tho japhan humri tame 6001213664 Dihina mo opit puthot birtalong mangthulo Dioponi MSC Constituency kaparlu angkang ningkan surhinya krisir cap lapen ingkoi aningkana farman long crit rock adimolong VDC chairman Sonjit Lektiari deng pen there ni phai hiniarni long ekisom kang pupona birta katni sasai hemelong birta nang pale ada porphai kresia por malom pen kania ingtiarong along community fishery ki hur kapang chengjia phan VDC chairman Sonjit Lektiari deng pen long ekang pu asai padupon Nilip development block pen tangka sika lak pli Panong Ponsi labang so community fishery asai klem ponji aphan pathik pondu lapen thu jonghar timung arong along ta community fishery ki hut mate lang tengke tengji aphan pura Nilip development block pens tangka sika lak ke thom panong ponlu lason si prek jama dimalong towar lapen community fishery pangrum pet pen long kret trok adim diopani VDC chairman Lekthe Arideng pen long ing puponlu long krit trok adim along long e kang pu sai long Nilip development block pen gram sevak
Rajen Rong Par Lapen BJP Local Committee Amai Phu Pen Chunbang Pen Cheng Lokit Hek Dinga Tum Chetong Dun Si Long Ekang Pu Amai Mate Emrega Asai Kapang Cheng Ponji Aphan Kang Pu Pon Asai Mesen Pen Ing Samjin Pen Pachun Pon KSA Teke Langjun Head Branch Atum Pen Chepatir Pipon Si There Ni Pha Hini Arni Teke Langjun Ahi Thimalong Kapang Thira Sai Kedeng Angso Kapang Thira Sai Long Teke Langjun KSA Head Branch Amai Phu Joida Serang Lapen Konchun Bang Jipen Be Atum Pen Ke Jalin Pon Along Dhoni Tok Bita Chitong Dun Si Mesen Pen Kapang Thira Sai Pachun Pon Pinia Birta Kela Ponse Kang Tonik Lo Dume Thakme Kurwang Thu